Mahanpur lefong ablong ni bising khobjak Abhicharan Hatio market Kutal 9,82,000 rang maribai kaitha market ustor phyoge Rikha Runiel Debbarma o market Kutal Khulokgwi pandao phaimanjaka borong ganang Runiel Debbarma ADCW Zonal JDO Sotoji Debbarma Assistant Director Sidda Debbarma tai juta nangnai songnai adongrok paithago o pandao Runiel Debbarma tamokong narakha khane nyaji mangpleni bisingtui Bureau Report Notice Tripura Oro simtiti disi hapangbai market stall je samu kaijakmani pai tini innovation khilali gese okay quality kaham ke of je kon oro tinjon beneficiary mangka ebong sing omono simtiti disi hapang jaga je limited fund bising bising samu khlai tongo ebong samungo 2 mas bising sing complete kherika quality samu kam samu omo tini singora irrigation khaiben Abhicharan Hati inge faini salome sing hai market stall dal bidal area wo khlai tongo ebong khlainai tai Kutal bo khlainai taisa inge tai sini o pando phaimaja bisi uwe juni jeti te o bisini Abhicharan bisini chairman vice chairman te joto adong ro oro phaimaja phaika omono